Korosya chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomenya seka ngo kwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao bono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Werere vya umwanjo murigiriro wa Gitembe TV karibu sana sekionga chinsa ibiri chabono muragoba litukeriga ria Jumamosi igihe kitariki 22 arake gotebanga amatuko na tata oka atigaire bono umutinyo yiga okianda onyale wa kanse asinchira eri eyo bwango kima kolenda asinchira yabene na kwariganire ase ekionga eri tunyare gusanga ayabeire ase chinsemo okubwa muno kurogase orogongo rwa gusi naboigo narari are anene muno kurase mangana age siasa kura chinsemo chinde gusechi county chinde ime yense ya Kenya. Karibu sana nchengorogwa Matilda Obaigo tukubwaterana ne Reveni Nyaboke kurase umuntu wa bwebimanyerera karansoike irinde onyara kumanyaya asinjira eri eyo bwikirano kigema. Wancho murigere kuchaka kurase county ya Nyamira ni gobono apanya nyimbo bigitasene igya keroka bono panyalire guchaka obotuki magega y'umubiri umusacho yomo wemyaka umusacho yomo kotoka kore ase nyumba ya kebara gusa kore ase ngoro ya kebara umugako yosereta Benedict Sambu ni gobono umubiro yonyara tugotoka usonyara gutoka kore nechingoma chintindi ase kenyoro kya Mosoveti egotoka meya wadi ya Gesima ase ebunge ya Kitutu Masaba nekero bono abamenye bechinse mecho panyale gwichanira egekore kyo nakoboria ekero obutuki boranyare ko angoigwa eriko enekia buna oboene bomo ugako yu panyale gutoka buna omoliki tofati gadi Gisemba akotuigorera ase enganeyo
Obororo na boigo amayanda nigo abwatainse ase kinyoro kya masobeti emambia ya rero maiga y'omubere bw'omusacha oyomo oyo okageire koba oyo Benedict Sambu Ombati gutuka gutugutiri ase nkoro ya kebara kore n'echinkoma cy'omoyo ase omutwe oye na boigo egekuba ase ekageire buna nigo aitetwe Lietrane sibe kanasom na naranja mumuro yokora tabita betire omoyo gaenda iga nano motuari mumuro yokora itetua nga akatunguri yenda moso na wana bo kamandi ko my brother bana bosongo tabuna ndi montoru abo sama luante ena mundu na kwetero gorati na wulu monda ko na utengoro na te kuna moya na kiri mwene ya no muntu ta takaliki kali moya onde tontewa lakini mundu na kwetero gorati ati wakero mugambye simi mugambye tabogole aya ndabaka bwana mu report no mundu na kweteke noto ocholenta abantu na mwacha mwanya no mundu na kweteke Marieta igonkoro ku Polycarp Gisemba oyo silete igakoro ku Sambu Ombati igare anko yane dero etwanya re report Sambu garwete inka igoro yarenge chinsa ibere chia mambia ekera etwendagera akaria agateba bono na inche tiganda asoka nchikwerigeria neria sogete marogo abo chikoganywa tachikoirana bono nerio totegerete igatukonya kobori nga yachiete report yamanya gosoka twatebigonga Sambu otokire bugetutu aigadori kasi omuchonya swabu na inda atoka karase choim bono na kyo tokobori nga ina kina indo monto oyo koruonya swabu akobo motangani konyoranga nero nyoro mubiroi korengana amona bamenyi abo bakwana negetaseni ekeiga kya getembe nigo bamochia abagambi bensemeyo na boigo ebitabo byonsi byoborende aso osinywa kurwania amarwa amanke egento batebere endake gekwirera amakweri angabuna yaiga yobotutukanu kogenderera komentekana amarwa yabera kwa wrong time zone de gama zimwe kan take action omuntu akoleki abantu bakonyeka ebijana byasire someone not even married very young people nje kuno muntu kuze community ya murige patapt situation ira irembo people are not married families are broken amarwa koni in wholesale oja 6 in the morning abantu bazojaloka ne school baguchi by 7 abantu batinde suguri njiri nyomba bayibire kikurubaro babune kinyomba banya wajiba bagikuru nyomba rura Nonya nigo ebaganirie abanyanyimbo kwangoya elio komanya ekyairera amakweri aya naboigo abwo baratoke neri mochorio bwiti baimokeriwe egetambokere getindi kerichiko kwanja ne baba abantu bamitetu wanjane ningo tayari na ntuntagete ona nto sabe serikali atokonya echunguse manya mangana ono egentege ne turasa bene serikali akore uchunguzi atotebi ekogera mangana aya abeira manga sekenyuroga abantu bagukwa lakini ndoko mananga kibago aseigo serikali ebe macho ichunguza mangana aya na indwe atotebi nande erenda abantu lendi imbolo byo we should have meetings parasa and then we sort ourselves out victims abantu bara uale bara criminals were thrust out because ntoko mena abantu bakongenta abandi amarwa kunyuwa and then we say we are in a community abanyanyimbo korwasigeta seni kya keroka baikirana asa yaiga na koyoira omubere onyagusira oikase nkendu ya ijuni chingaki obotuki bwachakiwe Hingo ripotera getembe korwaiga masobeti eyegotoka emeye ward ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira Njefatigad Gisemba Hotigana nayo egati ya barai bali bachoretwe ne kiama gia ODM asie obochori bwaeta nigo bono banyari kurwa chisababu bose banyari ko erera ninki kiagerete barabuti boikirana asie oguchingira emyaka ebere wekiama ekyo emyaka 20 asie egiti kya Gusii Stadium abo lituko riegoro bakurawa no yore omo MCA bo ward ya Kiogoro nigo bono banyari kwera buna tibararora buyabunda bwensi obo boragere barabu bacha guchingira lituko elyo kose
bari gocha gwikirana ase okorichengera ritukerio nekero batebire boigo tibaragokiwa no burai obugenderete konekiwa ase kiamekio kia ODM omuriketo Daniel Ontiri Norobotiro Mamincha no gosemeria kwa bange gikaro kyo gochengire myaka kobao gwikia magia ODM abuli tukuri igoro asigeti kya Gusii Stadium nigo getaikirane twe no mubaro gwenerete bo babunge na ba MC abo bachoretwe na goso abisi wetire kya mekyo na munokuru asorogongo rwa Gusii getambokero kegenderete kongose birengererio au abange boigo bakweburia na siki aso moiga urengete gosira magacho hasensemo ya Kiumbu na wikirenwa negati ya ba MCA na waziri kurwase county ya Nyamira bakoragwa na John Matiang'i aba MCA abo nigo barolekana kurwa kisababu cyo guteikirana kwabo igoronto abo atemekutana ebere mwaro cyo mukutano Jubilee Nairobi ase a presidential candidate yeto Fred Okengo Matiang'i arenge mukaruro mukutano ndo bosongoga oyo ogo celebrate ODM korengana na mochache kiama gia ODM no burai bwae bado mbale nembwa yogoeteria ebirogo gochase chinsemo chinda ya Kenya natibaro sababu endeonsi yokulichingira ODM yetwanye support ri miaka ekero devolution yarenge bakarwanirira devolution yakagendo mabei devolution yego support e county yareta chibesa empowerment ebinto chi hotel chito cha twara abageni chipara cha rosi lakini ekarwana rwekagenda araja omabei ekero Raila so broad based government aka oyo ndo kurugumaki opio wandai Inyanza akaire limo boruya asoparanya intuga kikitwa mo support ODM ya matukonzi ayabera abogolete gochibogere tare korete limo limo waziri bosongo Momago jalo tolete celebration ya soda no mugati abantu baito batenga ari bakorutane birogo mwanjira negendo ngabuneki chinga kechecho boigo Fred Matiang'i nigo aboigwe gutwa asoborai bamoteba koboyo gwenderete koraense ya Kenya na orais bore kurwase chinyororo cy'oborai bube celebration yechi nebinde biko na gocha obigoche sauli ya Fred atangasire nga nkogendale gotenene kirugerie kenene lakini iwera tode uma togenda baka State House. It makes no sense, bono, it's too late. Unomo Gusii, ladies unite, we sing one song. Nganto bwate Fred Okengo Matiang'i togote noro egere wekane bune country. Usiangalie nyuma, waza hii ndio mko na bahati. Si mtoto ni wenu? Mnataka nani awashikie mkono kama nyie mwezi shika? Na tutafuata mfano wenu. Mkimshika mkono hata sitamshika mkono. Sasa huwezi ongea Matiang'i huko mbaya. Sasa ukiongea Matiang'i na kwambia shuka magani mimi sikubei. Lakini kama uko hapo tunaenda safari kwa sababu tunataka mabadiliko. Kurubutere gatasene kyagetembe kurega se county ya Kisii litrene nguruko Daniel Ontiri Mwancho murigira gutigara ime ya siasa igati ya barai kurase ekiama kia UPA bakurawa no murikiwe kiamekyo yore omuske Jacob Bagaka na boigo omuske Nyambega Gisesa nigo bono banyara gwikirana ase chinsemo cha Nkararo ime ye county ya Narok nekiro bono ase omuyiga buko yichangire ekanisa yemo banyara kugendera kumwakira Dr. Fred Matiang'i ekoko na kuboria buna amaskani anamono kuroigase orugongo rwa Gusii na bonete kugenda ase omwaziri yomokoro ekirobono omugusi aligetie kuchikotwara umurai ase entunda entangani ekegima na boigo nigo bono banyare komomochia oyore omokonyi ase kiama gya DCP omusikikilo fasi amarara na malala buna nigo abonete kumusika Dr. Fred Matiang'i na boigo nigo batebire Matiang'i na bwate obosibore bogochora ekiama kiri abonete gutenena korwa kira guchikoboria kirogo kyuburai wense. Mimi naitwa Nyambega Gisesa, National Chairperson wa chama ya UPA ambayo ilianzishwa na mwenzetu Dr. Fred Matiang'i, pia ni MCA kule Nyamira County. Tutaongea mengi, tumekuja kwa sababu ya mwaliko wa ndugu yetu Mheshimiwa Sydney ambaye anatafuta kiti ya MP kule constituency inaitwa Bomachoge
chache. Lakini nataka kusema jana nilikuwa Kisii. Simuliona chungwa ilikuwa pale. Nilikuwepo kama minority leader nilikuwepo. Na bado tunaenda Mombasa. Lakini kwa sababu mimi najua Matiang'i moja kwa moja na yeye ananifahamu. Secretary, hebu Matiang'i akuja amalize hii kanisa. Hizi kura zote haziwezi kataa kwenda kwa Matiang'i na wengine simama hapa. Na ukichaguliwa kuwa minority leader wa county mzima, si inamaanisha wewe ni mwanasiasa? Na inamaanisha wananchi wamekukubali na wanachama wamekukubali. Kwa sababu ya hayo tutashauriana na Secretary General kwa sababu hako hapa. Akini convince sintahama. Amechaguliwa na wengi wakati haujafika wa kumweka ofisini. Unakubaliana na mimi? Leo ngapi pamoja na mimi wanasema kwamba 2027 tutabadilisha serikali kuanzia juu mpaka chini. Tuinue mikono hivi kwa wale ambao tutampigia Fred Okengo Matiang'i kura. Thank you very much. Wale wenzetu wa United Opposition, Mheshimiwa Cleophas Malala ambaye ni SG wa DCP, wakae na chama yao, waache kuingililia mali Dr. Fred Matiang'i amesema ataenda. Ili tuende mbele katika hii United Opposition, lazima kila chama iheshimu chama ngine. Lazima DCP, Wiper, DPK, Jubilee, UPA na zile zote ziheshimiane. Ndio tutafikiana tuende kula mbele. Nikimaliza kabisa, niambia watu wetu hapa, tumekuja hizi njia ni mbaya. Sasa nyinyi ni Wakenya, mnahitaji mwekewe lami, si ndio? Si mnahitaji mwekewe lami? Uzuri ni kuwa huyu Dr. Matiang'i ni hapa neighboring, hapa Kisii kwetu kuja hapa Masai. Wacha ingie kwa kiti na kwa simbali na hapa, ndio hata sisi tutafanya nini? Kukue na lami hapa. Nitamalizia pia mimi, niombe Mheshimiwa Sidin Mema na Pastor. Asante sana na Mungu awabariki. Umukonyi bumurai wensi umusike Kithure Kindiki nigo bono anyari gukonera ensemo oyobo cheno nekiro bono agenderete kwegerera umuroberio bobo wenia umuroberio osha ka ukona koro ase bunge ya Wajir South county ya Wajir emambi ya rero nigo bono anyara kwera buna umuroberio osha nigo ogenderete gukoria buya kyagera nigo kubeka kose nigo kwena na obukoreri guchase aba Kenya abonsi ase chinga kecho anyara goteba buna orengana no muroberio osha tobwekaine buna umuroberio uri omukoro umuroberio olinda mama oyo uri kubayegerera gose kubarwanira abasubati bari bakogongia boka. Na mimi nataka niungane na viongozi wengine ambao wameongea hapa, kwa sababu kuna watu wengi wanaleta mzaha kwa hii maneno ya afya ya umma na wanaongea kiholela na wataki kusema ya kwamba hapo mbeleni hatuja kuwa na msingi thabiti wa afya. Sisi tunashukuru yale ambayo yalifanywa na serikali za zamani. Ile mambo Rais William Ruto saa ile alikuwa deputy president walianzisha na Rais Uhuru Kenyatta, wakaanzisha mradi wa Linda Mama. Sasa hii program mpya haimaanishi ya kwamba atuko katika ile program ya kusaidia akina mama wajawazito kupitia Linda Mama. Tumeboresha hiyo Linda Mama, imekuwa hata kubwa zaidi. Sio mama pekee tunalinda. Hapo nyuma wakati wa serikali ambayo imepita tulikuwa tunalinda mama pekee. Sasa hivi tunalinda mama, tunalinda mzee, tunalinda kijana, tunalinda mtoto, tunalinda jamii. Na kwa sababu Rais Ruto ameendelea kuboresha mfumo wa afya ili kulinda sio akina mama peke yao, lakini kulinda jamii nzima, kulinda mama, kulinda mzee, kulinda kijana, kulinda mtoto, tunasema Rais Ruto ni fire. Ni fire si fire. Ni noma si noma. So those who are correcting us must correct us with facts. Tusilete maneno ambaye hayana ukweli. Those correcting this government, those that want this government to perform better, must correct us with facts. We are open to correction. We are open to improvement. But the correction must come with facts. Initially, the Linda Mama program
was only concentrating on the health of pregnant women. Today, under SHA, the universal health care is protecting the pregnant woman, the mother, but also protecting the child, protecting young people, protecting the men. It is protecting the entire family from Linda Mama to Linda Jamii. Na tunasema kwa hiyo Rais Ruto aendelee. Aendelee asiendelee? Rais Ruto aendelee asiendelee? Ha boigo umusikie kithure kindi gikagukona koro ase chinsemo korose bunge ya Dadaab me county ya Garissa umugasorero nigobono anyarire gutabona serikali ya Ruto yanyarire kubeka amaganio ya bakenya anemuno abangina ase omustari obusyo na boigo nekiratebire kwanjiriri gwa tikoyo ase obukoreri bwa serikali yeiga ya matukaya iga nekiro anyarire gutabona bono abakenya bali babwati chinga kichinkongu kwenyorera ebibande na boigo chi passport nigo bono bakobinyora asinjira iri eyo bwango na boigo batari kwanjirirwa na abakenya bande bonsi. Akina mama ndio nguzo ya familia zetu. Hao wanatusaidia katika mambo ya familia, na pia wako katika biashara, wako katika shughuli kama watu wengine. Na akina mama ndio wanajua kufanya mambo mengi wakati mmoja. Mama ako pale nyumbani na kazi ya nyumbani sio rahisi, mama anaifanya. Bado mama huyo ako sokoni kwa biashara. Bado mama huyo ako ofisini akifanya kazi. Kwa hivyo wamama tunawashukuru, tunawaenzi na tunasema akina mama nyinyi ni fire. We are here to support the women of Kenya. We believe in the transformation power of women, and we believe empowering a woman empowers the family. Empowering a woman empowers society. It empowers the nation. Wamama ndio nguzo la familia zetu, ndio nguzo la jamii na ndio nguzo ya taifa letu la Kenya. Wamama power. Wamama power. Mnajua ya kwamba kwa zaidi ya miaka 63 wananchi kutoka sehemu ya Garissa, Mandera, Wajir, Isiolo na sehemu za pwani kama Mombasa wamekuwa na matatizo kupata vitambulisho vya kitaifa, kupata birth certificate ama vitambulisho vya kuzaliwa kwa watoto, na pia kupata hati ya usafiri ile inaitwa kwa kizungu passport. Wananchi wengi wametatizika kwa sababu tumekuwa na utaratibu mara mbili. Utaratibu wa kutafuta vitambulisho na passport na birth certificate umekuwa mara mbili. Kuna ule utaratibu ulikuwa unatumika kwa Wakenya wale wengine, alafu ikifika hapa Northeastern na sehemu zingine za pwani tunatumia utaratibu mwingine ambao ni mrefu. Vijana wengi wakakosa matumaini ya kupata vitambulisho. Rais Ruto tarehe 5 Februari mwaka huu ameondoa utaratibu ambao ulikuwa unabagua wananchi wa kaskazini mashariki, wananchi wa Islamu, na sasa utaratibu ambao unatumika ni utaratibu ambao unatumika Kenya nzima. Kama kijana kutoka sehemu fulani ya Kenya anachukua wiki 2 kupata kitambulisho, hata hapa Garissa ni wiki 2. Ile maswali kijana anaulizwa ndio apate kitambulisho, ndio apate passport. Ile maswali mzazi anaulizwa ndio apate birth certificate. Popote Kenya ni maswali sawa, haijalishi Mkenya ametoka wapi. Na kwa sababu Wancho murigire naso oroboti oru tukugenda umutimo kumbuke kurendene kirango kuburia kendera kubwatia ikionga asichinsemo cha Facebook aso kenyoro na Getembe TV na bwigo chinsemo chiri cha YouTube Getembe TV toboso kusika kirango ira natore kusanga ayanda mangi.
Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyenseliga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao ndabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomenteranibwa amavuta yani oil ya bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekariguri ry'abantu batinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enyekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya Pamoja Sacco yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase chinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bari chinse chimaiko ase Wakenya Pamoja Sacco yabere ogusira okonene ase abaremi ebyumbe chiskuru chikumpani ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boygo abonchereria ibotani na Wakenya Pamoja Sacco iyonyore obukoreri ubuya ase chinse muna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon muna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygo nkorantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo Wakenya Pamoja Sacco iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange patarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house daraja moja asipara ya kisi sotik sibakire simyasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu ya www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa isa kwa mwenga CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sake ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings gonko bakira bia isoko chara Wakenya Pamoja Sacco kune financial institution yao tobwate chibranchi chito ikome na inya chire within gusi wana hintu toro konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase Sacco na gosebwa ase sake ese batala join please nchubwa ngo mo join tukini Sacco yeto na gusi yeto esa magendo Wakenya Pamoja you our concern. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amigiri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwigiria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurubare ekose ya version design garment na dressmaking gusi ubusoni bw'icyanga n'ebintu ao abu ase bari nambeyemo asugutwara
machine chekerero nebinde binge nkwegerie bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeri bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebinto ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndi yonse era sorgongoro iga asa malieta nkuru kwa Alpato Maliba mwalimu manne Ogetwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana sogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase iseme cyo bufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system cyo bufundi biyamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche ne chi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikoromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nike kutoka kilomita eyemoyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakoroikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togosa. Na yonyolire kwareto mwana atuare skills tokonye Kenya yetu. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Karibu sana na ndo mwancho muligire erinde tunyare kugendera asinjira ere ya vene kigima umuseneta we county ya Kericho oyo na ndore omurai wa barabangi meye bunge ye senate omoske Aaron Cheriot ni gobono litukuria rero anyare kubwatuka chinkwana chintindi guchase abarai bali bakwambereria serikali nekira ko boboria banyare gutwara ekirenga kurendetario kugendera ko yakoibekira serikali ya omoske William Ruto ama mocho na asense moyende ni gobono anyare kumoboria umurai wensie umukoro muske uru Muigai Kenyatta anyare kwena na chinga kichinyororo guchase serikali ya matuka yaiga erinde nyare gwikirania emiroberio yaye ayaiga kakoyo kono koro ase ensemo kose koro Northern Kenya ni gobono anyarire kotebabuna umuske uru Kenyatta kumocha umuroberio sha nenchire yamo yogoswana na serikali yaiga nekira muborire anyare ko umurai wensie wa matuka yaiga chinga ki erinde anyare gwikirania emiroberio yaye. Ninawashukuru sana kwa kutupatia viongozi wazuri ambao tunashikiliana nao pale bungeni na tunasongesha ajenda ya mwananchi vizuri. Wale wengine wa opposition si mnawaona kule Nairobi, waacha waendelee na maneno yao. Watu ati wanasema sijui watapambana na William Ruto. Nyinyi mkipima ile wakora wako pale upinzani watawezana William Ruto kweli? Wale wanaweza? Watu wa kabila waongo, watu hawana hesabu. Mimi ningependa kuambia wale ndugu zetu wa upinzani, kama uko na mpango ambaye unaona inaweza kusaidia watu wa Dadaab, kuja mpaka hapa Dadaab uzungumze nao, waambie vile unaweza kupanga mambo ya kuzungumza kwa mahoteli na conferences kila wiki pale Nairobi, mkituambia sijui nini ama nini. Hiyo ni maneno haiwezi kubadilisha Kenya yetu. Sitaki kusema zaidi, ningependa tu kusema kidogo. Unajua jana kuna mtu alizungumza mpaka mimi nashangaa. Mheshimiwa Naibu wa Rais, utanisamehe kidogo nikisema hii, lakini nimemuona yule jamaa alikuwa rais wa taifa la Kenya akizungumza. Mimi nikashangaa hii mtu anazungumzia Kenya gani? Kwani sisi hatukukuwa Kenya wakati yeye alikuwa anaongoza?
Si Kenya hii ilikuwa imejaa mashida kweli kweli? Anatuambia ati sijui linda mama ilikuwa inafanya nini? Kama wewe ulilinda mama wale wajawazito na wale wamama wana mimba ulikuwa unawaachia nani alinde hao? Wale vijana ambao hawaendi maternity ulikuwa unawaachia nani? Wazee ulikuwa unawaachia nani? Ndio maana rais ameleta program ya SHA ambayo inabeba kila mtu. Mtu ambaye tulipatia kura, tukampatia heshima kama rais wa Kenya kwa miaka 10. Hata hakuwahi kanyaga hapa Dadaab siku moja kwa maisha yake yote, na amekuwa rais wa Kenya. Hajawahi kukuja hapa. Ati anakimbia pale anaanza kutuambia sijui program gani haifanye kazi. Wewe mkiwa na huyo rafiki yako Matiang'i, wakati mlikuwa katika uongozi wa taifa la Kenya, mwili ya watoto ya watu ilikuwa inapatikana kule River Yala, ilikuwa inapatikana kwa misitu. Hapa Dadaab watu walikuwa wanachukuliwa kila wiki. Alafu sasa unaanza kutuambia nini? Ati sijui nini ama nini. Wewe kuwa mkaribu bana. Angalia na ujifunze kwa wazee wale wameoccupy hiyo kiti ya rais. Wakati mzee Moi alienda retire, muliwahi kusikia akiongea siasa? Wakati mzee wetu Kibaki marehemu alienda retire, mulimuona akijiingiza kwa siasa ya upuzi? Wewe Uhuru bana, kuwa muungwana na uheshimu wa Kenya. Wakenya walikupea nafasi ukaharibu taifa yetu. Wewe nyamaza na uvurute vitu yako polepole chini ya mti. Waja kusumbua sisi na kutuambia lecture. You have no capacity to lecture anyone. You have no right to lecture any leader in Kenya because you were granted an opportunity and you squandered it. Part of the bigger problems that this administration is trying to tackle are the messes that were created by you, Mr. Uhuru Kenyatta. You should be the last person to speak and try to tell anybody about this country. Dadaab hoye! Dadaab hoye! Kutigana na yo mukonyi wa mugavana wa kaunti ya Machakos Omosike Francis Maliti ni gobono anyarire kuboria serikali enene gwetira se wizara y'ekisemi enyara kwenekya buna yanyarire wakana aborokia Biti University nabo igokoro kuigwana nabo bunenchire yemo yo kugendera gusira amasomo ase ya Kenya kaukwana litikeriga ni gobono inde anyarire kubora buna kisemi jibonete kubekwa bosio ase ya Kenya ase eri kwenekya buna amatukare bosio ensi yanyarire kwenyorera abarai bare abaronge na boigo obugima bwanyarire kororoba na boigo nigo anyarire gotewa buna aborokia bubachire ase omutimo koko se bachire ase omugiro gwetania kewike ya mobono nigo bono bobonete kurigererirwa ase obwango mono aborokiwa batarachandeka. Vijana wetu tumewaona wako nje for a long time because of the strike. National the lecturers from our universities. Mimi naomba serikali kuu, tafadhalini, the same way you are killing devolution in Kenya, please don't kill education in this country, because that is the only hope that is remaining for us. Na tukiendelea hivyo naona nchi inaendelea kuisha, sababu ikiwa hakuna elimu jameni tutafanya nini? So naomba tu Gavana Mutua na serikali kuu, tafadhali, mko na so many problems that you have to deal with. Na niseme eneo hili tumeungana, tuko pamoja na tunaungana na Wakenya wale wengine. Hizi vitu zote serikali kuu waifanye. Tunaona maneno ya usalama vile huko, tunaona umezorota, tunaona elimu ndio hiyo inaendelea kuisha, ugatuzi unaisha katika taifa letu. Mujue Kalonzo ako jiani, and he will fix you if you don't fix these challenges. Sisi tuko nyuma ya His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kwa sababu tunajua mambo kama haya yataenda kusaidia taifa hili letu la Kenya if they are well taken care of. Bila elimu hakuna mahali tunaenda. Tunajua siku hizi even our foreign policy, it is like Kenya has no foreign policy. Nchi yetu tunaona vile inaendelea. Hata watu wa failed state like Somalia wanakuja kukanyanga bendera yetu hapa kwa sababu ya uongozi mbaya wa hii serikali. So lazima they put their acts together, and I think Ruto might be listening to Mutua. Unajua Mutua na ubaluku yake, hiyo ujanja yake labda amepeleka kule, ndio naona wanafanya vile wanafanya, kila kitu inaharibika at national level. So at least tukue na huruma na neema kwa wananchi. Na sensemo yende ekiombe getenerete obochori nechimbebe aiga sense ya Kenya
kia IEBC ni gobono kia nyari koraria bene una nkireta yare kigima ase gutenenera obochori oboke gose by elections echo kirache gukorekana mutinyu 11 chitariki 22 oyore umunyakirogo ase ekiombekyo Erastus Edong Ethekon ni gobono anyare guteba buna serikali wetera ase kiganja kiae nigo yabwatukire bitoki gose chibesa echo kirache kwena kia buna obochori obo banyare gutenenerwa ase nchira ingikirano. We would like to assure the country and the citizens of this beautiful Republic of Kenya that all preparations are the top gear, and the resources that we were looking for in order to conduct successfully by-elections are now available to us. Where there were shortages, we've had very candid and honest and fruitful discussions with our National Treasury, who have since then unlocked that, and therefore there's no reason whatsoever why we should not have the by-elections as planned. And also, I would like to brief the nation that this morning, up to this afternoon, we've had a very fruitful engagement with our political parties through the Political Party Liaison Committee platform, together with the Office of the Registrar of Political Parties, and as a tripartite group. We have discussed a number of issues on our levels of preparedness, not only for 2027 general elections, but also for the by-elections and the voter registration exercises and the campaign that we are launching next week, beginning on 29th September, Monday. Bebona sana mwancho murigire asoko genda kubwate kionga chinsa ibiri chabona moragoba nekira ondo tinga chabirange chabutukirange chitage kemrongene igoro yechinse chiga ibiri kolende nekira otogoche gosoka gusenekira tocha gukora ekionga tobosegoska ekiagira Lucas Mugaka koswale na omobulera nchinkuru kwa Matilda obaigwa veni nyaboke croase ebimanyere kolenda asebono enyorere omobulera buna akoleta Lucas Mugaka. Hold on. Wait. Okay. Tuatachira haero mane buse okay. Siasa gose nigo chichagite. Ibinte bichanga mugete bisambete. Into cho moskeri kati gashawo chiri kurumuino kaika. Chakuno kimklema okigorobono. Kai. Tikanda kwali bagankikebe. Kasongo adia siende. Keria ile. Ground inasemaje? Moskeri kuto inchungora kwa igule tata kwa igule nga one time. Tulikuwa na Tibim, tukawa na Tialala, tukawa na Ria. Hiyo yenu ya one time na Kasongo ni kidogo sana. Tutawanyorosha asubuhi na mapema. Mutapotea. Karonso ina kipo numo chimo wakora na amuno muskira ira. Ngukuwa na walmono. I repeat, I've spent a sizable chunk of my own life on earth supporting Raila Odinga. So, Mimi, I don't want to say anything more than that. We have nothing on the table. Umuskira ira na muhene karonso akoteba. So wherever you are, don't commit the party to some things which have not been discussed. Ayutangu musikaneti. Tikanda kubudi. Ero ndiye bona ODM mwere serikali ime. Nejeso oki umuntu urabuli burayibwense. Who told you that ODM will not have a candidate in 2027? Who has told you? So first think as ODM. We have a clear plan that we have negotiated and we have agreed on, and let us continue to implement that plan. Iko muntu kuika acha asarire. Nkibona mo kwere serikali chinga kichinko ngugo tata. Yani wakisikia mtu anaita Gachagua hawezi kulala. Kisikia Rigiji kwanza kisema one time wanapata na wazimu. Usoro one time. Ati unashinda ukisema wewe movement yako inaitwa one time. Na wewe mwenyewe watu ukimaliza the entire term ulifanya half term. Because I'm a Christian. Wewe mtu ya half term unaongea juu ya one term. Ni kweli? Kweli, that is true. Na ulishindwa kuconvince wabunge wachache wakupatie kura ndio uweze
Which capacity do you have ndio uweze kufanya mtu one term? Which capacity? Kinege songo. We need to produce one candidate to face him. For unity, there will be one candidate. And I believe and I trust that candidate is a man seated opposite you. Candidate nae. Osoro kuiguli. Umeona? Hiyo inaitwa two term. Two term wache? Onyonga, form ni gani? Ni kubaya. Ni kunoma. So kule Kisii pia tunasema siku hizi Ruto must. Ruto must. Indiki iga ro ndiye moitrwe kusinga kiroche bono. Sasa mimi mtu nimepigana na Al-Shabaab, nimepigana na bandit. Nitashindwa na watu ya siasa hapa kidogo, watu kidogo hapa, watu kidogo. Ni noma si noma. Mimi ni fire si fire. Ninki na inde. Ruto kuigule one term. Wewe Kasongo. Wewe Arap Mashamba. Na kama ni kuwa one term ni sawa. Hakuna problem. Kama wewe ndio kuamua nani atakuwa one term, nani atakuwa sijui how many terms, nilikuwa nafikiri ni wananchi wa Kenya na Mungu. Kama ni wewe, sasa amua vile unataka. Nasikia my friends. Nganye. Tomerane. Na yende noonde ta manyinga yo mugusia asili. Monto maremu. Kauta akiruma titiri. Akiruma titiri. Turanyegera bono. Ajaji Osoro aiganga kiroche opposition ye bangiri. You know, you can't be this way. I mean, hii country kwa nimelaniwa iko na lazy opposition. Take it easy. Nyinyi wote wanaume sijui sita na munishachoka. Shame on you opposition. Kwendeni huko. Matiangin tu arwara. Abangono wote abakoleki. Lagera kiro monto mogabani lagera. Bago ika State House. Banyenyeru chisese. Lagera kiro monto mogabani lagera. Mogo kora koragera mogabani mwakere Fred Matiang'i chikura togenda uchu. Aya omuske karari kore kibanda kirikya muino ka ari bya sambire. Rocho muske chabe na kibagendi. Baimukire ibotagite kurumana turunde. Nagwikira nongo kiro musumari nga pa omurobere rw'umubure na Lucas Mugaka na chire. Hold on. Wait. Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati gwikari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo gwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete usechire chebiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerangene eduka ya Safaricom
Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49